Hanali nang roje kai tek ancu mududa. Pegah dalam kegam kok bahaya begini begitu. Aceh gok mat. Nyan orangnya PJ Gubernur Bangsa Jawa. Ipegah di Urung Aceh. Ipaksoi libur di Bangsa Jawa. Uraje tapi Bangsa Aceh kan i pasal libur kaya julo. Kalau lebih sakit kaya lama i. Hanali nang roje kai tek ancu mududa. Pegah dalam kegam kok bahaya begini begitu. Aceh gok mat. Oh ma. Kak yang tak botu pinang betuk bajai loreng yang betul okey tu teragam. Kak begini begitu. Buat pegah ha. Cok bajai pasal lang karton gede. Kelam tinggi bendera begini begitu bulan-bulan. Cok bendera pasal lang karton gede. Maleh bangsa lah endung mah. Aceh gok mat urangnya. Pegah drogam ko haya begini begitu. Pasal ye dalam punggung betul. Oh ma. Aceh gok tek dumna mati urang gara-gara perang merji. Naik boyu murunyo. Nah. Begah Aceh baru Aceh ke hidup pemimpin. Orang semua kepuan ni. Makanya urang lain tu, baru lain ti long you kan tahu kan. Nyo kakak nak yang Allah sihat. Be? Yang babe pengu 20 jam. Nyo baru maju Aceh kan tahu. Ai Pak Depon. Numita tu rak bungo ke on ke drone. Dia kurang tu pui mana kapu pui no hambu pui yang mu pui no wadi top. Unu pegah pui yang tu pui no wadi top. Nyana tu rak bungo hai drop dia nyo dak pegah mana kapu pui ju. Ni drop kena tu rak bungo tu jan tu. Ana ke drone 6 lego ka bungo na le ul ka tu rak bungo tu jan pun ratu no gede na. Ana drop no. Tapi ke on. No ke mbak di tau pui moh kunung grok lemong gede. Ni drop tu dia nak rak bungo. Ngro ke dalam balik pun. Ba. Ke drop pun nak rak bungo tu jan no. Gina pegah apa pui moh kro ni na. Ba. Ngro ke on rak bungo ke ro no. Nyan orangnya PJ Gubernur Bangsa Jawa. Ipegah di Urung Aceh. Ipaksoi libur di Bangsa Jawa. Uraje tapi Bangsa Aceh kan i pasal libur kaya julo. Kalau lebih sakit kaya lama i. Nyan bu bangsa ro tu kaya julo. Ia bangsa gok i pasal. Nang ke Bangsa Aceh padih tapi kena. Lebih ke tak kena saya kaya i kena gaji ke bui suku. Bui suku jual haji.